ham pando akhir itu seorang senara sambil tunjuk prote pandang lah rock lah air kasih depan bopo lapas yang makan kita dengan hecah itu makan yang long lah NE News 24/7 lapen ke tiba ha Karbi News TV nangletum pini ladak nangga kum report nili tu mahin pen pini dharna kedua lama bang kelalo injustice no we demand you can roll over the camera there ladak spirit of investigation on the injustice that have been done Karbi Anglong arlo so arlo aphan kacholang rem aput hak sirame alam ki klangpo sitame proper investigation of identity hala kacholang rem vek amone tu aphan ahok perakang sai di ahok perakang sai like even death penalty and the restriction abang identity la hai but hak sirame tum dak che songpon lo lapen isi bang ke la lo je hala kacholang rem atum aphan hala tum victim satum bangke wane cepatunang lo victim satum bangke setamela akal free datum bang accused satum bangke hong pajoi khoi de tila si yes proper investigation must be done proper investigation la pen ke hok perakang sai pinang po la victim satum aphan la lo la pen ke Karbi Anglong arlo non kopia pot si rape cases increase bom lo pipot lo like drugs ben cheng lok lo muni datum a negative mindset la bang dotang lo boitum chini lo non bang ke Karbi aprang ke parok aso tum si kacholang rem boitum karjudun lo Karbi Anglong lo sami non bang ke methang Karbi atum mata jola sonalam ki klang det lo video ka viral ben cheng lok dak do lo la silahai put saksrame yes now we have to stop rape in India not only in India but mostly in Karbi Anglong bang ke je la so rape culture bang ke lake stop nang po lake lapen crimes remain itum theklong lo crimes remain increase bom lo silahai put hak sini itum dak che songpon that we should stop this thing we should stop this dirty environment non Karbi Anglong lo ngada bom labang so look so dak non ma kehno hormon nang lutang lo mati la sila so put hak sini dak che songpon Yes, of course, proper investigation must be done on this because non-lomke you can see social media platform bangke see nudity a platform so se japlang that lo negative platform kind of no people nowadays is like kaching ton thap kaching ton proof viral video kachi share tap la hai negative comment pen cheng lok lo non langdam lo blote the main thing is la so video komat lo pa viral bangke hala phansi langdam pamena ko ke nepdam nai bangke hala somunit lo la tum choklem lo they were supposed to keep it private in the public platform lo komat lo la ke share ke aning kilang no monit si bang a boyfriend bang lo na girlfriend bang lo ne magomania sar pimar sar mar lo ne kolo bang to ka pa viral ne hala phansi nepdam nang ko arju pamena ko la yes ako nep nang ko la sondum han ke la si nilitum choche la suar lo asong ba do hala tum sreme la so puthak ko anep kulo la pen alang litu pen sebe kang sai phan pen el bori bom lo la si son thos ni tum ta cherap dun bolang litu malong nili tum hin beta do joy jilo